Sirina Pace, semangat Sirina Pace. Just semuanya, give segalanya. everything that we have, that we can try to Hanya dengan saya harapkan bahwa di bawah pimpinan Mr. Tavares sebagai tim leader pelatih dan seluruh timnya dan seluruh pemain, saya harapkan PSM bisa terangkat kembali. Alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Balikpapan. Ini adalah pertandingan perdana untuk Liga tahun ini. Insya Allah kita diberi hasil yang maksimal. Kita sudah sampai di Balikpapan. Kita siap melanjutkan Persis Solo. Hati-hati kau Milo. Jangan sampai kau pingsan di lapangan gara-gara kalah kau. Dewa kau. Dan ku yakin kau pasti bisa. And we have 2 weeks to prepare this match. So tomorrow I hope we can do everything we try to put everything inside of the field for can catch a good result. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, langsung dari Stadion Batakan, Balikpapan. Kita akan menyaksikan pekan perdana dari Liga 1 musim 2024-2025. Sang tuan rumah PSM Makassar akan menjamu lawannya Persis Solo. So if we want that more supporters come today, after today, when we play at home, we need to show sacrifice inside of the pitch. Kalau kalian mau supporter lebih banyak di pertandingan selanjutnya, kalian harus berkorban di pertandingan hari ini. In all the moments of the game, defensive organization, defensive transition, offensive transition, di transisi, all the moments of the game. Guys, before yesterday, you are near of little child that come from the orphanage. Kemarin sebelum kita datang, kalian berada di anak-anak yatim, berada bersama-sama anak-anak yatim. These small kids don't have nothing. Anak-anak ini tidak punya apa-apa, teman-teman. But you saw the happiness Tapi kalian of lihat them tidak? to be near of you, to take a picture of you, to touch Kebahagiaan your hand. mereka You saw the pada happiness. saat mereka dekat dengan kalian. Senyum mereka pada saat berada dekat kalian. Guys, 3 matches we play, no one win. Di 3 pertandingan sebelumnya tidak ada satupun kemenangan. Before I want to win a match to dedicate to Reza. Sebelumnya saya mau dedikasikan 1 kemenangan sebelumnya Our teammate that untuk is Reza. injured. Now we need to dedicate also to Arfan. Sekarang kita harus kerja keras, dedikasikan kemenangan ini nanti untuk Arfan. I know that it's difficult to win a match today. Saya tahu There is the other side of the team that want to win also. karena ada juga tim lawan mau menangkan pertandingan ini juga. But guys, if we run more than them, Tapi kalau kita lari lebih dari if we be more focused than them, lebih fokus daripada mereka, we're gonna be more near to kita lebih win. dekat dengan hasil bagus. And guys, special for the people that have the brand of PSM Makassar, Sirina Pace. Terutama orang-orang yang merasakan lambang di Sirina daerah Pace for the new players means give everything pemain-pemain what you baru. have. Sirina Pace, semangat Sirina Pace. Berikan Just semuanya, give segalanya. everything that we have, that we can try to win Hanya the dengan match. memberikan segalanya, ini lebih dekat kita untuk menangkan pertandingan. We can lose, we can Kita draw, menang, kalah, draw. but at the end of the match, we need to feel
believe that we give everything. Tapi di akhir pertandingan kalian harus merasakan di badan kalian bahwa kalian berikan segalanya. You want to win? Guys, on this time, happen many things around the globe. But we are Banyak hal here. terjadi di luar sana, teman-teman. We are here to play football. We want one guy to play with us, and for sure he want to play with us. Dan Arfan juga kita mau di sini sekarang. Unfortunately, he's injured. At Tapi this time, sayangnya dia we go to the cedera. play, and Arfan go to the surgery. Dia akan And operasi yesterday, sekarang. I spoke with him, and I Kemarin promised saya bisa bicara. I'm gonna win this match today for Kemarin him. saya bicara, kita And akan when- menangkan pertandingan ini untuk And kamu. when I promise, is forgive everything, guys. Dan pada saat dia sudah Everything janjikan inside of berikan this segalanya. everything, guys. Let's go to start good this league. Let's go to Mulai do dengan good bagus things di liga, together teman-teman. and good things for Arfan and Reza. Dan Until bawa they come. pemain. Ayo. Selesai. Yuran backhander dan kali ini Nermin gol! PSM Makassar mampu unggul lewat sepakan dari Nermin Haljeta. Syahrul Lasinari umpan Tito Kelo dan Nermin. Gol kedua dari Nermin Haljeta. Bagaimana ia berada di posisi yang tepat untuk diploskan bola. Gawang dari Persis Solo 2-0 PSM Makassar unggul atas Persis Solo. Berada di posisi tepat melakukan cium kali ini. Oh, ada kesalahan. Latir Fal kali ini serangan balik dimiliki oleh Jukueja. Rizky Eka, peluang emas untuk PSM Makassar. Rizky Eka yang melihat kawannya. Rizky Eka, masih Rizky Eka menusuk lebih dalam. Rizky Eka gol! Rizky Eka, akselerasi yang sempurna dari Rizky Eka membuat PSM Makassar unggul 3 gol tanpa balas. PSM Makassar unggul 3 gol tanpa balas atas Persis Solo. Makassar, terima kasih telah hadir memberikan dukungan penuh terhadap tim kebanggaan PSM Makassar. Thank you so much for the congratulations. Of course, I'm happy. It's my first match, and I'm happy that I scored the goal. But the most important is that the team win. Ada lagi? Suruh ganti. Habibi. Di sini kami selalu ada, di sana pun kami ada. Jangan takut, kami selalu ada. Berjuanglah PSM-ku, lebih kembali kejayaan itu kami rindu. Di masa itu sejarah berbicara tentang kita, dan ku yakin kau pasti bisa rebut kembali kejayaan itu kami rindu. Di masa itu sejarah berbicara tentang kita, dan ku yakin kau pasti bisa. Come on, come on, come on. Go, go.
Terima kasih atas dukungannya untuk supporter Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan. Alhamdulillah hari ini kita meraih 3 poin. Kemenangan ini kita tujukan untuk sahabat kita, Arfan dan Reza. Semoga comeback stronger, kembali lebih kuat bro. Ewako. Jesuke. How do you feel? Ewako. Your debut. Huh? Your debut today. How do you feel? Yeah, feel good. It was good, yes. Good. 3 poin. Yes. Bagus. Selamat, 3 poin. Very happy to not concede any goal. Senang sekali ya kita clean sheet, tidak masuk. This is very important because after 3 matches that we conceded 5 goals, 5 goals before, now we not conceded any goal and scored 3. Fantastic. Very happy. Okay. Sangat senang teman-teman. Kita dari 3 pertandingan sebelumnya memasukkan 5 gol. Sekarang kita tidak memasukkan apapun. Sangat senang dengan hasil ini. Now guys,